Kiladan Haduh nyau tylli ki Constituency ba ukertang ke VPP u Dr. Ricky AJ Sengkon ulayo benkur palat ya ka arpo hajar vot. Ladayat terter kat kum ki Constituency uni ukertang ulayo benkur Haduh arpula hajar sanspa kat lai vot na ka Constituency jong UMLA ke VPP maurin keneng uba HS Karpran nangta Haduh laipo hajar kat lai vot na maulai kabadai ke Constituency jong UMLA ke VPP uba break segal marbenyang. Nalor kini ke VPP kalayo ru Haduh aku hajar sanspa kendai kendai vot na mau klang kabami Ahmad da UMLA ke UDP uba MD kurba vot saki aku hajar aspa san kendai vot na mau kendro bami Ahmad da uba bante do lindo na ke MPP kaparti kalayo ru bantur Haduh san hajar sanspa kendai pesan vot na mau rasan kabami Ahmad da Menteri ke Sports jong ke Sarkar Jela uba Syaklir Wajri vot saki aku hajar kendai spa prapsa vot na nongston bami Ahmad da UMLA ke Kongres uba Gabriel Walan nangta saki aku hajar aspa sipau na mau kurwat bami Ahmad da UMLA ke UDP uba renekton lindo angkar.